Золота сигані маю, але руки до праці готові, і маю серце, що хоче правди. О, Єзу, кричиш ти за собою, сьогодні віра, моя ціха промові. Я покину свой наперед чоловік, і з тобою розпочну новину. Ти моїх рук потребуєш, кроплі поту і широка серця, як словной віри моєї дані. О, Єзу, кричиш ти за собою, сьогодні віра, моя ціха промові. Я покину свой наперед чоловік, і з тобою розпочну новину. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Ласка Бога нашого Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого нехай будуть з усіма вами. І з Духом Твоїм. Гэтую святую мшу ахвярую за святой памяти Софию 14 год пасля смерти, просячи для її радості життя вічного. Збираюся на святой мші неділю. Доручаем Пану Богу все наши интенции, наши просьбы и просим, как ніколи нас Бог в нашем житті не покидал, а мы Ему найлепей откажем своим життем, полной послухняности Божьим заповедям и любовью один одному. Перепросим Бога за все наши грехи, как мы годно могли скласти гэтую найсвятейшую ахвяру. Сповідаюся Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. нехай смилуется над нами Богу всемогутный и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишиня Богу, А на землі спокой, людям доброй волі.
Кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, великой хвалы Твоей. Пане Боже, даруем небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Богородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, я Тебя грешна себе, грехи и свету, змилуйся над нами. Я Тебя грешна себе, грехи и свету, прими моление наше, якися Ты ж праворучайца, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі, Бога Отця. Аминь. Молимся, просим Тебя, всемогутный Боже, нехай Твоя ласка повсюдиться перед нами и нас супровождает, как мы завсюди охотно робили добрые ученики, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живи и благодать у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Аминь. Читание книги мудрости Соломона. Я молился, и было дано мне разумение. Я закликал, и сошел на меня дух мудрости. Я отдаю перевагу над скипетрами и тронами, и богатство полишил я ничего в поравнании с землей. Я не поравнал музею каштовных камней, бо все золото перед ею ничем не тасок, а сребро перед ею, як бруд. Я полюбил ее больше, чем здоровье и пригожость, и больше хотел бы иметь ее, чем святого, потому что бляски ей не погасли. А разом с ею до меня пришли все доброты, и неслеченное богатство в ее руках. Это слово Божие. Дякуем Пану Богу. Наполни нас, Пане, своей милосердностью. Наполни нас, Пане, своей милосердностью. Научи нас так лечить наши дни, как мы забыли мудрость сердца. Вернися, Пане, кольки ж еще, пошкодуй слугов своих. Наполни нас, Пане, своей милосердностью. Наполни раницу нас своей милосердностью, и мы будем тешиться и веселиться во все дни наши. Узрадуй нас за дни, коли Ты пригнетал нас, за годы, коли мы бачили недолю.
Няхай Твоим слугам объявится справа Твоя, и Твоя велич ихним сынам. Няхай прихильность Пана Бога нашего будет над нами, и працу наших рук умацуй справу рук наших. Напомни нас, Пане, своей милосердностью. Читание послания до Гавриила. Слово Божие живое и действенное, вострейшее за всякий меч двусвязный. И оно проникает аж до предела души и духа, суставу и шпику, и здольное судить думки и намеры сердца. И нема створения, схованного от дьявола, але все огульно и открыто перед большим того, перед яким не откажет. Это Слово Божие. Дякуємо Пану. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Щасливые убогие духа, бо их есть владарство небесное. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия по Апостолу Марка. Слава Тебе, Пане. У той час, коли Езус вырушил у дорогу, подбег до его один человек, упал перед ним на колени и спытался у его: «Наставник добрый, что мне зробить, как отрымать у спадщину життя вечное?» Езус сказал ему: «Чему называешь меня добрым? Никто не есть добрым, только один Бог. Ты ведаешь заповеди: не распустничай, не забивай, не кради, не сведчай лживо, не ошуквай, шануй батьку своего и мать». А той сказал ему в отказ: «Наставник, усё гэта я заховаў з маладосці маёй». Езус, поглядевши на его, умиловал его и сказал: «Тебе не стоять ногой, иди, продай усё, что маешь, и раздай убогим, и будешь иметь скарб у небе. Тады приходь и иди за мною». А ён засмутился от этих слов и отошел маркотным, бо у его была великая маёмость. Езус поглядел на вокал и сказал своим учням: «Як тяжко буде тим, хто має багаття, увойсти в владарство Божие». Учні ж дивилися словом Його, але Єсус знов сказав йому отказ: «Діти, як тяжко тим, хто сподяється на багаття, увойсти в владарство Божие. Легче верблюду пройти праз вушко иголки, чем богатому увойсти в владарство Божие». А яны еще больше здивлялись и казали один одному: «Кто ж может збавиться?» Иисус, зернувши на них, сказал: «У людей это немагчыма, але не у Бога, бо у Бога усё магчыма». Гэта слово Пана. Слава Тебе, Христе. Пастырскі ліст Канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі на распачацце сіноду біскупаў на тэму сінадальнасці. Шановныя святары, браты і сёстры манаскіх супольнасцяў,
Дорогие браты и сестры у Христе! Сегодня, 10 кастрычника 2021 года, у Риме святый отец Францишек урочистой целебрации святой мши у базилицы святого Петра у Риме, открывая двухгодовый синодальный шлях паўсюднага касцёла, які завершится у кастрычніку 2023 года Ассамблеей Синоду Біскупаў. У наступную неделю, 17 кастрычніка, открытие Синоду отбудется во всех диецезиях по всем свете, а это значит и в нашей краине, святой имшой у катедральных и конкатедральных костелах кожной з 4 диецезий. Напевно, шмат у кого може возникнуть питання, что такое Синод и для чего он скликается. Інстытут Синоду вядомы касцёлу з першых стагоддзяў яго існавання. Адным з першых сінодаў можна назваць Синод або Сабор у Иерусалиме, які адбыўся ў 49 годзе з удзелам апосталаў. Ён быў скліканы для вырашэння спрэчкі паміж апосталам Паўлам і некаторымі хрысціянамі з Юдэі, каб адказаць на пытанне, ці павінны хрысціяне выконваць абрадавыя прадпісанні закона Моисея. Международная теологическая комиссия описывает синодальность наступным чином. Синод – старожитное и шанованное слово в Костеле, сенс якого опирается на самые глубокие пытания открытия. И он показывает шлях, по яким разом идет Божий народ. Перш за ўсё, синодальность обозначає особливий стиль, який визначає життя і місію Костьола, виявляючи його природу як Божого народа, який йде разом і збирається на сход, скликаний Паном Єсусом у моці Святого Духа, як обвящать Євангеліє. Глядячи на історію і розвиття Костьола, можна зауважити, що синодальна діяльність з'являється вельми важною його часткою. Заўсёды для вырашэння найважнейшых пытанняў склікаліся сусветныя або паўсюдныя саборы, сіноды біскупаў, дыяцэзіяльныя сіноды, а таксама рознага тыпу рады. Сіноды, якія адбыліся ў апошнія гады, разглядалі разнастайныя пытанні. Гэты ж сінод будзе разглядаць пытанне самой синодальности паўсюднага касцёла. 17 кастрычніка 2015 года падчас святкавання 50-годдзя устанаўлення сіноду біскупаў папа Францішек адзначыў, што свет, у якім мы жывём, які мы пакліканы любіць і якому пакліканы служыць, нават са сваімі супярэчнасцямі, патрабуе ад касцёла ўмацавання супрацоўніцтва ва ўсіх сферах яго місіі. Гэтымі словамі святы Отец заклікаў да супрацоўніцтва ўсяго Божага народа, каб кожны хрышчаны змог зрабіць у касцёл свой унёсак. Кожны хрышчаны павінен адчуваць сябе саўдзельнікам у касцёльных і сацыяльных зменах, якія нам так неабходныя. Гэтыя змены заклікаюць да асабістага і супольнага навяртання, якое дае бачыць рэчы так, як Пан іх бачыць. Цяперашні сінод мае наступную тэму. На карысць сінодальнага касцёла камунія, удзел і місія. Камунія або єднасць. Єднасць, у якой мы знаходзімся, як адна сям'я дзяцей Божых, знаходзіць свае глыбокія карані ў любові і адзінстве Найсвяцейшай Тройцы. Бог Отец збірае нас з розных народаў, яднаючы адной верай. Христос яднае нас з Айцом і злучае нас адну з адным у Святым Духу. Усе разом мы слухаем одно і тое ж Слово Божие, якое нас натхняе. Менавіта таму кожнаму з нас неабходна прымаць удзел у распазнаванні і рэалізацыі Божага закліку да свайго народа. Удзел. Цяперашні сінод – гэта заклік да кожнага, хто належыць да Божага народа, светскіх вернікаў, кансекраваных асоб і святароў.
Ніхто не можа быць выключаны. Мы павінны прыслухацца адзін да аднаго, каб разам пачуць тое, што прамаўляе да нас Дух Святы. Удзел заснаваны на тым, што ўсе вернікі могуць і пакліканы служыць адно аднаму праз дары, якія кожны атрымаў ад Духа Святога. У сінадальным касцёле ўся супольнасць у свабоднай і багатай разнастайнасці сваіх членаў пакліканая разам маліцца, слухаць, аналізаваць, весці дыялог, даваць парады па прыняцці пастырскіх рашэнняў настолькі, наколькі магчыма, шукаючы Божай волі. Трэба прыкласці ўсе намаганні, каб забяспечыць удзел нават тых, хто адчувае сябе выключаным з жыцця касцёла. Місія. Галоўным заданнем місіі касцёла з'яўляецца абвяшчэнне Божага Слова, евангелізацыя. У цэнтр увагі мы павінны ставіць Хрыста, а не нас саміх, тым самым выконваючы словы нашага настаўніка. Таксама вы, калі выканаеце ўсё, загаданае вам кажыце: мы нікчэмныя слугі, бо зрабілі тое, што павінны былі зрабіць. Сінадальны працэс, які мы распачынаем, акурат і мае глыбока місіянерскае вымярэнне. Ён дапамагае касцёлу лепш сведчыць аб Евангеліі, асабліва тым, хто знаходзіцца на перыферыях нашага свету. Езус, як адзіны добры пастыр усяго статку, збірае ўсіх нас у адну сям'ю. Яго служэнне вельмі яскрава паказвае нам, што ніхто не выключаны з Божага плану збаўлення. І таму, склікаючы гэты сінод, Папа Францішак заахвочвае ўсіх ахрышчаных прыняць у ім удзел. Другі Ватыканскі сабор у Канстытуцыі Люмен Гентіум падкрэслівае, што ўсе людзі пакліканы да новага Божага народа. Таму удзельнікамі гэтага сінадальнага шляху з'яўляюцца усе ахрышчаныя. А асаблівы клопат павінен быць праяўлены да тых асоб, якія вельмі часта рызыкуюць быць выключанымі з жыцця касцёла. Пажылыя людзі, інваліды, людзі, якія жывуць у беднасці, католікі, якія рэдка ці ніколі не практыкуюць сваёй веры. Нам трэба зразумець, што сінод – гэта не нейкая адміністрацыйная працэдура, гэта не толькі дыскусіі і сустрэчы. Сінод – гэта духоўны шлях пад кіраўніцтвам Духа Святога. Менавіта таму кожная сінадальная сустрэча павінна пачынацца і заканчвацца малітвай да Духа Святога, бо мы збіраемся толькі і выключна дзякуючы Яму. Мы стаім перад Табою, Дух Святы, калі мы збіраемся разам у імя Тваё. Толькі Ты кіруй намі. Падчас сіноду мы будзем слухаць адзін аднаго, будзем дзяліцца нашай верай, нашай традыцыяй, каб лепш распазнаць знакі часу, аб якіх казаў святы папа Ян 23, а каб таксама духоўна распазнаць тое, што Бог кажа усім нам. Распазнанне – гэта Божы дар, але ён патрабуе чалавечага ўдзелу праз простыя шляхі, праз малітву, разважанне, увагу да чалавека, слуханне і ветлівую размову. Метадам сінадальнага працэсу з'яўляецца слуханне, мэтай распазнанне, а шляхам удзел. Кожны ахрышчаны павінен прыняць удзел у гэтым сінодзе, і кожнаму з нас неабходна заахвоціць іншых да ўдзелу ў ім. Нават тых, якія прытрымліваюцца іншых поглядаў, чым мы. Слухаць тых, хто мае тыя ж погляды, што і мы, не прыносіць плёну. Дыялогам з'яўляецца размова, у якой слухаецца рознае меркаванне, і на гэта звяртае нашу ўвагу сам Езус кажучы: «Калі ж вы будзеце любіць тых, хто любіць вас, якую маеце ўзнагароду? Ці ж не тое самае робяць і мытнікі? І калі вітаеце толькі братоў вашых, што асаблівага робіце? Ці ж не тое самае робяць і язычнікі? Таму будьце дасканалымі, як дасканалы Отец ваш Нябесны».
Нам необходно прикласти особливое намагання, как выслухать усіх, хто потребує бути вислуханим, і у світлі Божої правди прийняти кончаткове рішення. Практично удел верников на першому етапі синоду буде заключатися у отказі на питання анкети, спеціально подрихтованої святим посадом, з наступною опрацовкою її виників дієцезіальної синодальної комісії. Тому просимо об отказном підході до этой ініціативи наступника святого Петра, а так само об молитві у інтенції синоду. На час певного переживання і уділ у синоді від усього серця благословляємо Олег Лук'євич, біскуп Вітебський, старшиня конференції католицьких біскупів Білорусі і Олександр Яшевський, допоможний біскуп Мінсько-Могилевської архідієцезії, старшиня синодальной комиссии. Вызнаем нашу веру. Веру в единого Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всякого важного и неважного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца нароженного, перед всеми веками, Бога от Бога, святого святого, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный отцам за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похован, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядет правую Отца, и снова придет в Паре, судить живых и померных, и его царству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял раз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения врагов, и шагаю воскрешение померлых, и життя вечного в будущем свете. до Ісуса Христа, нашого Збавителя, який з'являється світлом світу, з надією узнесем наші молитви. Молимся за святый костел, как в тяжких ситуациях его потребовала вера у мертвых повстанного Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за біскупа усього світу, які за благо обороняють годність кожного чоловіка. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за удельников руку живого рожанца, как разом с Панной Марией мы долучились до справы избавления света. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших добродеев, как добрый Бог одаривает своим благословением. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто має проблеми з жильем, как с Божьей допомогою не змогли их вирішити. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собраних, как мы учились перемагать свой эгоизм и были готовы верно служить іншим людям. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших близьких померлих, особливим чином за святої пам'яті Софію, просячи для їх радості життя вічного. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Пане Ісу Христе, володарусу світу, вислухай наші покорні молитви, які ми узносим до Тебе, і учини, как усі народи тешилися Твоїм спокоєм, який живеш і володариш, раз усе веки вічні. Аминь. Моць моя, так не співай, я
бо ти моя надія, довіряю тобі і не боюся. Бо твоя обіцяла, я буду. Бо ти моя надія, довіряю тобі і не боюся. Бо твоя обіцяла, я буду. Бо ти моя надія, довіряю тобі і не боюся. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу являву принял Бога и Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам і всьому костелу святому. Ласкавый Боже, выслухай наши молитвы и прими дары, які мы Тебе приносим, и прозудев святой офяры, доведи нас до хвалы вечной, праз Христа Пана нашего. Аминь. Позвони, И духа твоим, укору сердце, узносим на Пана. подякуем Пану Богу нашему. Годна и справедлива, Справді годна грека і справедлива, слушна і спавірна, как ми завсюди і усюди Тобі складали подяку. Пані святий Ойче, усемогутний вечний Боже, праз Христа Пана нашего, бойном зритости до грешного человечества, народился с Панны Марии, праз свою муку на крыжи вызволил нас от вечной смерти, а праз свое с мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому за анёлами и архангелами и за всеми святыми мы обещаем Твою хвалу, разом с ними воскликаючи. святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на высшиня, благословенный Твой, кто приходит у имя Пана. Осанна на высшиня. Справді Боже, а Ти святим, криниця усілякої святості. Тому єдності з усім костьолом у перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа просим Тебе, усемогутный Боже. Освяти гэтыя дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом и крывёю нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим ученикам, кажучи:
Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веды, Обвещаем свет свою победезу, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твое преступление. Успоминаючи смерть и з мертвых повстання Твоего Сына, аферуем Тебе, Пане, хлеб життя и хлеб избавления, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усих нас, примающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, как костел Твой рассеянный по всем свете, удосконалил его в любови разом с папом нашим Франтишком, біскупом нашим Казимиром и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія паснули ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоей ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволі ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужили ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицей, Панной Маріяй, со святым Юзефом яе братником, со святыми апостолами, со святым Архангелом Михайлом і усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, през усе веки вечные. Аминь. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заусюды вольны от греху и закованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя Збавца нашего, Иисуса Христа. У Твое благодарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим:
Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкав безводно с Твоей волей, одари Тебя супокоем и едностью, и живешь и благодаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокоя. Божий, я тебя на себе, враги свету, двигайся над нами, баранку Божий, я тебя на себе, враги свету, смилуйся над нами, баранку Божий, я тебя на себе, враги свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословенне покликане на вечеру ягодную. Аминь. Я не варю, как ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Проживание мое, тело и дух мой, будет во мне и жизнь будет вечна. Господи, мое тело и дух мой, будет во мне и жизнь будет вечна. Господи, мое тело и дух мою, будет во мне и жизнь будет вечна. Милость Божию в сердце моей, распалил мне духом своим. Мы, браты в Христе, явная нас любовь, и
Пісня хвали Богу, хай звучить із знов. Милость Божию у серці моїм, распали огонь духом своим. Мы, браты в Христе, єднає нас любов, пісня хвали Богу, хай звучить із знов. Ми, брати в Христе, єднає нас любов, пісня хвали Богу, хай звучить із знов. Пісня хвали Богу, хай звучить із знов. Молимся. Милосердный Боже, Ты насыщаешь нас наисвятейшим телом и кровью Твоего Сына. Покорно Тебе просим, как Ты дал нам уделу Твоим божеским житии, прос Христа Пана нашего. Аминь. Объявы душпастерские. 15 кастрычника у пятницу успомин святой Терезы от Иисуса, Панны и доктора Костела. Сегодня в нашей парафии, соответственно, витаем сестер-миссионерок святой семьи, такие после благословения пару слов скажут про свою конгрегацию и так само захочу набывать то, что они там будут преподавать, и попросту подтримать наших сестер. Руженцовое набоженство у нашей парафии отправляется каждый день перед Святой Мшой в 18:20. Сближается месяц листопад, когда особливым чином будем молиться за усіх померлых. Выпоминки уже можно приносить и складать у святоров закрытских. Карточки лежат наприкінці каплиці, коли ласка, пишите выразно. Усі ахвяри будуть предназначені на котельню. У середу, 13 кастрычника, святая мша в 19 будет отправлена за душу в чистоте терпящих, а в четверг, 14 червня, святая мша в 19 будет отправлена у интенций семьев нашей парафии. 15 кастрычника в пятницу, после святой мши в 19 отбудется специальное набоженство «Година милосердности» с нагодой 20-годия акту присвячения сусвету Божьей милосердности. Адорация Пана Иисуса в наисвятейшем сакраменте у интенции нашей батьковщины будет отбываться наступным чином. От понедельника по четверг с 14 годины до 20:30, у пятницу, субботу и неделю с 14 годины до 19. Дякуємо за дарування на будову святині, за супутну індивідуальну молитву, за спів і оправу літургічну, за прибирання каплиці, а так само тим, хто дежурив. Помолимося за тих, хто на гэтым тижні святкує дні народження, ім'яніни, юбілеї, хто чекає і народив дітей. Помолимося за Кароліну, за Веру, Кіру з нагоди хресту. Помолимося за добродіїв передавців нашої парафії, а так само об нових добродіях, будівництва санктуарія Божої милосердності і за нас, доручаючи кожного по особку, опеці Маті Божої Руженцової. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, и заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Так само 14 кастрычника припадая День Матери, у імені усіх дітей хотів би скласти найлепше пожадання для усіх мам, а найлепше пожадання будуть виражені нашою щоденною вдячністю і молитвою. Вітай, Марія! Полная ласки Пан с тобою,
Благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в великом смерти нашей. Аминь. Примите Божие благословение. Бог с вами. И с духом Твоим. Нехай благословить вас Богу Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуем Богу, Богу. Святый Аркадий Михайлович, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і ласкав Слова Духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и лиши злых духов, якія на злу душ снують по світі. Аминь. запрошаю сестру Фаустину что-то сказать. Можно сесть?